Parlok nongpo, pijinjar haying, hadukan, ne hajkatre jongpi, ponsya karo water supply, ngin penpoi ke kebakut, kebabang bat kebasinyam. Pun hau number, pranyo saunot henriu nyolai. Pun sepi penpoi bai, hajing pima, dukan pima, jakatre pima, penpoi bet ise. Kajingyo oban rakhe ya kisnam sa akan mau. Lane kisnam jubili, kadega wei na kijing sa ajeng kan mau ha ki lentia jong kajing im ha perthei. La kadega kanhun ne kajing long ba shimet. Compare la kadega kanhun kabala thau ban ai ka jing chakri sheki pajba ha ka kanja jing im jing long perthei ne ka kanhun ba ai jing chakri ha ki kanja mansim. Henry ka ne ka jing rakhe jubili kadega jing kan mau ya ki maumer ki bala debyaj bat ka jing kanjo shaw wei pat maumer uban jam sakmat. Kum kajing sedang ya kajing rakhe yau maumer ba Sunpost nem jong Riboy District Sports Association RBDSA lane kajing rakhe ya Golden Jubilee kane ka kanhun kabalai le stom baha ban lumban lang ya kisamla ki ba i ya ki jing le kai ba pher kala sedang ya kajing rakhe Golden Jubilee menta kasngi ha ka ba ya kajing pli perda ya kane kajing rakhe lapan long hamadan dihar Riboy District ha ka ba founder president jong ne kanhun ubolong nong ilam sain perthei ba ratba jong jela Meghalaya u Dr. Didi Lapang ulawan poi kumukong san ban pli perda ya ka jing rakhe ya ka Golden Jubilee jong ka RBDSA kum kadak jong ka jing stang bat ka jing pli perda la kentiu ya ka lama jong ka kanhun da u Dr. Didi Lapang ka belong ha ka jing don lang jong president ka Meghalaya Football Association uba Hamletson Doling kabala long ru ha ka jing don lang jong ki arngut ki MLA ka district ki ba kentup ya u MLA ka nongpo uba Amiral Bonsim u MLA ka Mohti uba Charles Marngar u president ba menta ka RBDSA uba RB Shadab u secretary ba menta ka RBDSA uba Dipshan Rentatiang u advisor ba menta ka RBDSA uba RR Kansai Makdo kentup de giwe ki nong ilam jong ka RBDSA lembat ki nong sha khot songba haba ajing kran nagalyang jong ki nong sha khot songba bat kumjuru na u dukhot nong seng ka RBDSA u Dr. Didi Lapang ki pen kan mau ya kijing ya lanti jong kane ka kanhon ka baha ka jingile ban kentiu ya kijing le kai hapo kane ka district kamat ya shibun kijing kum ka kanhon khamtam ka jing don kam ban sei ya kijing lut jing sep ki bobon henrei ki nong ilam kim syam laman thaj satya henrei ki pen bej bade ban pen im bej ye kane ka kanhon khnang bagi samla ka district kin kiu ha ki kami le kai la ruban kedo bahagi lempung ki bahe hapo ka jela ki bala penlong da ka sarkar ki nong ile kai jong Riboy district ki bala lej bane shimbanta da ka jing pililat ka RBDSA ki jupoi bahasa khaman bat wanra aru ya ka nam ka buram bat kane ka pen kemen bah ya ki nong ilam jong ka RBDSA habagi samlan nong ile kai ka district ki wanra ya ki jing job hagini ki sngi jong ka jing rakhe ya ka Golden Jubilee kindon shibun ki jing ile kai ki belong ki benta jong ka jing rakhe ya ka Golden Jubilee hak ar tarik ulber arjar arpsan ka RBDSA kan sapanlong ya ka jingpun kuburom ya ki nong ilekai baper ki bana ka district Riboy ki bala wanra ya ka nam ya ka district ka baon penlong ru ka jingpun kuburom ya ki nong ilam barim jong ka RBDSA hamadan NSCA paham sim nongpo hak ba menteri ramba ka jela Konrad Kongkal Sangma unsuan poi banai mensim ya kene ka jing rakhe Jubilee ka RBDSA kum kongsan la aruban kedau baya kini jing rakhe ya Golden Jubilee jong ka RBDSA on penkut ha ubanai jemang jong snyam arjar arpsan hamadan Sning Sports and Cultural Club kabadan ha kesenong patarim Riboy District ama yong makdo syami namau dem syasemi Riboy ritem kari jonga lumbang ki kun jongpa delingen yang hakawe kagerteng ngin kiu dan rukam shaleng iklau seiso item seisbo idon hale jongpa gak bereden gari palong rong jernang hayai pong Riboy ritem gari jonga lum lang ikut jongpa
Gin kiu ker dan rukam shaneng. Bless you, Lord. Parlong paro. Pagkapasdang na day banong long kaburam yaw blay hagi bajrong tamne. Kung kijing tao ko yung blay. Idon kadaw wan ayno. Makaway ka jing jam hadin yung kaway. Hiday ban ay ka jing kublay yaw nong tao yung. Ngayon siyo Ekikateng yung inong kitang ki jongin, ilai kateng ne abon bagba idon ro don benta la kam hari ding trek jongkin nganom lawan kren sibon baganon nom kren sibon ngawan hane daga jing dokumen kabadap ka pakrao bangala bandon hangne lama jing trek jongkin don ke kibang ede ban kinmau bagi jing tregi jongi kilok jing alam ya kalawai jogari makan mau bagane kitan katokan ne kali ki scheme ki proposal ki jian haka dong reboy bagi para samla jongi lakalong sport lakalong haka agriculture lakalong hangno ba don ketinggi kendo kadi persang ban ye kendo ikri jongi ban permiso nagata kadi kendo jongi nilai namar ba kapor kaya sta nilai yo simun ingren matagasgi bat ngayo ba kenegi yamane jongi bodon nang ne ba meralbon batu ba jasi marga nangka ba nang ne don ba trenen Muhammad memory is not working very well. Kaya ganun nga ratlon, ganun kran slam sibon yung bakala sambon. Pero kalam si liya yung priyo hapasay kalong kabajigaan. Itong ki ups and downs, kahyar kakiyo, but gijingkili hakawang yung hangne hakong kine, Idan kijingkili, batang teng pihabak kakli, bat gadon kijingkili wong to be or not to be. Ile madamma, le masangena ma. Damar don hateng, ikot kijingalang, tiba penalty, ibon tawud banwan, sila man po itang argon langon. Kawakong ito, kijing tenjo, yung kijing yala, hanggang nakapatay, kawan kijing-kili. Nga kato nur nga kato payment nga dukumli. Ile madama. To be or not to be. Senray, daytang ikaw banod, banjumabi kata, unok kay Diyosyo. Hangne, kadon kijing kinmao, bala kumno. Iday baliwi, yaki-yaki, kibato, kidak kaumao. Kijingim di kirba aja ni yang lewen di kiba ni dehi bakin mau de ba rolling sun sedap kapor kabangan nang long unong hikaya sajen ni alam ni kina school samarngar bat hanta samarngar habang point to habang lek ban yakran ban kuble ya kitu hinong marngar ya korok ya pet ikang kitu yung islam yoke na kaliba lagi kat ising hana iba bun lagi nang sono bawan ising hana hanray kita kikay pero ilakan na ba rolin wang haperde sinong marngar chai benai muntakas ni ini kikay iwan negalong kajing persang yung webre don kijingong the courage of one man makes a majority. Tagtangilaban ng ngayon kita. No explore away kita. The courage of one man makes the majority. Kasi explore yung way kung long iraseng kung maruyo namar ulaban letang maruyo kasi explore yung way kung long ka majority.
kumta tuan ki brio hakajing ngai jongki gila kumta but don kijing tentu hakinong nong yalam juga percaya kijing tentu golong komle we make to travel the world and to make or to seek to find to fight to act and not to yield. Don kibri ba mayane habat koi gakli tang ba lada mem surrender men job. Majority wuran man nasungaw ba tongen ai nika principle ke jonghi akin ni jengile yo pe ki kon samla jong pe ki leader ki wadon menta you got something on the ground from a scratch or 10 from a scratch of your sweat you have achieved something which nobody will know, only you who can reply, I will seek and find and strike and not to yield. Dan lele nganong kanran. Masngaw ba kana kay ngile kay jong pi ha tham tani hoy ban nganomong tang ka thain ri hoy dai ngile nam ta kar jela kay jong ni na kari kay jong ni ban la da we ula ban long marway ban chan ka pathai bale ngi namla. If he can do, why not me? I bak challenge kan don. Kata ka challenge to de man don hakin isengi jongi bangango ba ini ki stars ki badon hangne ki kateng ki bapilai ini ki dai ki maula nai ki ban pengam hakas hakap konfiat ban kan mau hakin ya jongi hakele ka a komle shibune ya ka performances matagasngi ya ka golden jubilee kan mau rohane ya ki sports ki bapilele ngamen la on mission baro nangne kilapan mi ya ki so ki batyang but ngim la banong ba kadai tang yong ngamarwe yong ki maroen re ya ka bakwe ki la bale if one can do why not I one also can do namar kata ngong biang to seek to find to strike and not to yield to what to shame to klong chado na yo but what landin population ya ka nega function wo pinong taxi na kijin ko do kijin doi of lay but pila ban job ka kijin ka jong ki ban lay banang phai kijin ale but pidai banong if I one can do why not I ka challenge they get a challenge from yes one man can make a majority if you can say if one can do why not I population nang job nang yai tani kila lambaki dok lambaki rangli lambaki bakom no ai bagi tu kalau ban lai tu kalau le habang iton ha kajing le batur keton kajing jauh swap keton kajing jauh ki jeng perkhat ki jeng lu sia du dem dai long bala karku ya fi ha kajing kosang ka jupi kumlai sibon tang khanian fi to ka percaya kana saki ya ketin jat ki jong fi ya ki jeng yele ka jong fi but the percaya ka sasawa but what you have done today the world will appraise you all the mercy and love. Thank you very much. Population mo na yun. Keton kicingong kabong. Gratitude is the memory of the heart. Kacing songo kading kacing kenmau song kadonot. Kading kapor bangin penpau kacing songo yai mahe doktor di lepang. Kading kesengi bangin penpau kacing songo i marang kersai makedot. Kemuai ni kinong sen. Ima arbi sedap, but kiwai kibangamla banjer hangni. Nasim ni kene galat ban penpau kucing songo, but mangi kum kinong sorsnong. Jong ka temri boy, kadi kapor yang bangin penpau ya kucing songo. Tenamar kata ngakhat lang ini baro. Bakum kinong sorsnong. Asosi patengteng. Kidon kinong yalam jongi. Kibakadau keti ya kucing bakala jong kilong shwa kilong. Kalong kabom deh. Henry ke kamram jongi kalong ba. Ngide ban penpau ya kecing songo. Ya kinong yalam jongi ibahswa jongi. Dengan keren sipun dari ke ege pangadan hagni kepor kalong bakum unong yalam ubarit hang ni Henry boy. Ngasudan tangkawai banong bakta kalong. Banadu bagi pai ba kila jiet yang bangalong unong yalam.
Shimru ikarai banyadan benta. Kamtame bat ke RBDSA hoi ke riboy darbar banyadan benta. Lakalong kumno hagano kurkum banyadan benta banyak kintiu ya ke kami lekai apa ke tem riboy ke bi ke jongi ngimla banlen ke tem riboy ke jongi kelanang kio kilang boro. Isam lagi bon ra ke puram nak ke por ke school hanong jeri ke school ke balak ke senong ke balak haya pun yai mahe di lepang bat yang ngaruh kunju kadang shonra ya ke puram haka international super top tolong ke puram ya ke dong riboy ke jongi ban yai i ke jing nang kius ke kami lek kai riboy dei na marba nanur panong ke don ke RBDS ya beginong yalam jongka isim kia kidon ki por nya tip bagadong ke jing ke bakraw kinong yalam financially support kambiang ndrei yem apa yang gijing ya jena kaliang ke jonga ai gijing ke kru kerdo ipi kinong yalam betonong ya syokrang bat mangiru ngini don senda bapi hagano ke por bapi pidon kam ngini don lang bapi dengan kren sibon hagani ke por sesisen nga ai kubelai jubili ipi baro to belai jong ke jing ye belai jong ke jing sup untuk rekat bangi bat sesisen nga ai kubelai sedem thamai basup berkemen bat badap kerhai kebangin sayo pedang lasyai ke singi berusnem thamai bangin sayo ingin sekam bagadong riboy ke jongi kanang kiu nang ne syakman riboy ritem gari jonga lumlang tikon jongpa telingin yang hakawai ke keteng in kiu kedan rukham sanang ni song thu agano ka sing agano ka organization agano ka kunhun kadon bet ke jing sedang bat ka bakongsan bat ka bangi sotenat beri i menta kalong baya Riboy District Sport Association hadin baladep sedang yaka na kini kinong yalam ibadon batngi badon ru ibam don su batngi isnokemen bagi don kini kinong yalam ki hadu menta gedang don iba arang kensai makedo oba arbi sadap iwi kinong yalam ki badan hadin ke jing sedang menta gadon kene ke jing pentelun ya kam ban penitenat ya ke RBDSA kumno bahkan ya dang ni sekmat ban gambar tin menong bahagi por ki banuan iba kris iba kensai setangkat no karta kalano kami sikiwi pa iba simti ya kali kekam banyalam menang kampen bahasusu nagajing sedang sya gajing penitenan pengikua apakah RBDSA kinong kitkam kibadon menta bagi ban simti kin senang sim ya gajing penjanai ya kekam kini gilai teligi mat gajing sedang gajing penitenan bagi gajing penjanai ya ke RBDSA ingin skam makin long ki kakatong hagane gajing rakhe ya gajing dap san pusnem jong ke Riboy District Sport Association bagi kami lenti banyu i bagi snem ki banwan ba kadeka association kanangla bantri khamba ikit bok kit yang you wish all the best pada kesini kita gajing peli ya kadeka golden jubilee celebration hai din ya gajing ya lenti jong ke RBDSA isufu tidon shibun gajing kiba kilaya kendu kumui ni syakri barib kalau yo ban syakri hakikat tu kan teli kisnam apa RBDSA kum working president isufu ya kijing kibangi kendu kumno ban pentelun ya kikam lele kai hapo jong ka them riboy go ikijungi RBDSA amdei tang ba kayalam na ko benta kijing lele kai football tandri hagiwi ki activities ki discipline ki prepare bat iso sarong ba ka them riboy go ikijungi kum bagali julong hakisnem ki pemenswa ban penni ya ki rang wa ki thei le kai nong ye le kai ha ki benta ki bapher ngim syam la sadin wa hadu ki ni ki ki benta ha ka mega dia game jog ni kesnem araja aku sau buat ada ki duna ki disiplin ki activities ki ba naga district ki jogi ki sementa andre yo ya ka second position Jadi kebejan babat ke Meglia Football Association bat ngiso kumen si bania sambat pi
Walang kaway ni ka-asisyon kablang aktif. Kabasyam kabha. Hagbalay ba't kintiyo ka sports. Ba't kerpang ya ka football. Nakiyang sugi ngalay i. Buwan ba ki player. Kamtam ngalay ba't football ki blami. Limba ka siyang kaya ka jongki. Ba't ka magasuday ba na ki buram galong. Ba't ka ni ka-asisyon. Mantas nan. Kejupan lep hot. Ban pelong ya ki league ki prepare. Ba't ka ni ka league ki ba ki pelong. Kala say ya sibun ba kasap kapong. Jom ki samla di gadang time ki boleh kait football. Om tang di senrang. Nreiru wat ye ki samla di ru kini ka sian ka simpia ba. Kesudah baraya ke zero. Ba't ka jin kepuker doa nampai jongpi. Dan lagi yang kum ke MFA ni dorgar ka ba ki RBS ye. Kedua-kedua siang ti jongpi. Yang naik ke ti kemon ti kediang nampai jongpi. But kawai apa bersama pi pada kulit kerpang kalong nam tegali ke sport division buat betul nak minta kasih. Baru ia tim hak Israel galia kipat ba kedai kedai je ke football. Hak Israel galia jemi ki bon ba ki samla ki batubit hak jing lekai football. Bar kami ke jurang cuman jong ke jalan galia jemi kala pelong ia kering dia berokoi. Hakabar kalian jong ke All India Football Federation. Presiden musta kalian saubir rioban phone yang nah dikniasni. Barulong Sir Hamlet Dwelling. Uang ikra pada kalian ke IFF yang pelong yang ki Art League jingil akai ki ba jong ke India dile jong ke Doba Asia. Marayo yang sengkol. Galio balik keren buat chief besar. Namar gidon kam yang jigisan nak liang jong ke sarkar. Masuk gelar ru kelang. Balik liang jong chief besar ulak pular penerkat bat MFA. Bat kata kelang. Haba nem uban sewan. Kandon ke international football friendly match. Banile apreng ke Maldives. Bat ke tim India hamte po Jens Complex hakakat kendai lele apu kedik jong utrai match. Bat ke bar kelang. Ia kini ke AFC Asian Qualified Round. Ke round kembali kini menung sebagai Asia Cup juga Arja Arpenyo. Onile apa Jens Complex apa yang ke India, bat ke Bangladesh, hak ke Arab Centric, Ubrai Match, hangte apa Jens Stadium. Kini ke sini jong ke India berkuai, ya ke football apa ke jelah ke sini. Kita kena ada yang sini, ikut yang kersan, kita buat ke balak. Kersan, yang ke MFA, kersan yang ke RBDC, namar ke kenhun, ke batrai bansai ke sapapong, jong di sama sini, habis bat ke sini lekai football. Ya kai ke ba Dr. Didi Lapangru Wisnu Kenap ban ong lane ban ruai. Kunju iba pastor berkomsyong. Bat kiwi di orang ba arbi selap bat kiwi. Bat kata ka ong ke jing ruai ke ba ki ruai ke temri boy. Ka bong yen khendrau balari jingim pentemai. Kat lang lay gisni ikat tanang siya. San for snap ngilay ganto sibon gijing kumaladuay. Bat sibon gijing kemen, sibon gijing snusi. Ndray, wat apreng kita kiray raydam. Lembag gijing satar jeng ginang yalam. Karibuhay District Sport Association. Kapoy hagong niyo kasngi mentang, Islam mentang mulunong. Ha ke jubilik siya kepada San Kusnem. Yang ngoyo buleng. Wala penla yang itu punya banyalan ni. Bat ki perlok. Ki badan sautong yang kini badan bat baru ko ika temri boy. Ki semua. Lagi doon na kadang-kadang kutirtan. Kentay ba sinrang. Ki nong rep. Tungin rep. Namar kini buhay ka din sebuah pahaman rep. Kena school, kisamla, kita benda isa school, kin pas bah, kin krepat bah, bat kinungya lekai, kinangyay pagpaw, nindos nem ngilong champion, haka
Kalian juga kan kayak berkunjung apa yang disungang. Ngin hon kang kata, ngin salang job, bat ngin salang la, ban penpaunam ni kena kadang berboy ke bayi kejungi, saprang bat sephan. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai